Jadi, kapaing tingali ta, intuwi ta. Aing amak ka. Akit kain kan kita. Mari cik adung ada sekali-kali mah. Kita kamu kain ke ini. Hei, ini kena orang perlu duda. Tuh aja nih gamora. Hahaha, oh, jangan kakak ngawalin tengah kayu kan. Kalau bukan wae pacul. Mulai kada semua itu toh. Itu aku harus pensiun. Itu kali. Ya. Bulan. Kita kedem dari mang kita angkat kana hadapan. Ready? Kapaing tingali ta, intuwi ta. Pagkakil kita masuk. Ayan na ditungkulkan ka na patulan. Kita kadang dari tangankan ka na sarapan. Ta, gitu ten. Ay perjuangan hayang madang tes ta. Sape, letok. Kita kebar dia ka. Kita kalau kepelekeun ay kan kuburu masuk teh. Dan ubenghar oge madang na teh menang saha eta teh menang kuburu masuk. Kamu ayah sok ngebenghar ayah nak antum kesarah macam ya. Mata tik atuh coba. Tadi bere ke zona dia tuh kopi, udut. Nah, gitu kan gitu. Sampai mas. Itu tuh ocean aqua seperti mas. Maunya siapa nukur hayangan kana wae mu ngala. Kung makadilahan ito nito lang kami sa desa. Ikang ditimpah doy at unsay. Siapa dong? Ayo ka basa. Oh, ay mong basa nga tulog di man siya na kamar. Bangkuang. Lagi. Ay, nga dong. Sige daw ta kaurhog ah.
Tirik-tirik aku mana kaingis kok. Anjing, aing amak kok. Mau menang ampun. Ya lah lagi dikut, ya. Tak pasul anjing kalau dikut ah. Bangku wae sia aing. Ram cara bukain situ aing mah. Siapa monyong? Itu dibawa ku aing teh da. Oh batur sorang. Nu mana heula nu ieu? Yalah. Aki teh kain tekan kita. Mari cik atuh mah teh sekali-kali mah. Kita kamu kain teh ini. Kita minuman. Oh iya aku simut hante man ge bohong. Toing ah, namanya wae. Aku bilangnya aja udah halal. Ih, gangnya masak ya. Ya gangnya. Lung. Ngan nuduhkeun wae sok tawak. Ini dikeun. Alah, jadahnya kalau kieu wae sia mana? Kampung ngalaan galang batu teh kieu ngaranna teh. Gaang. Terus ngapa sakti? Perlu dudaku aya nu gamora. Jada. Aing belum nyata. Enggak, belum. No, guys, let's go. Kayaknya, Mak. Asa piraku aya. Mak, ayah. Lawan satu harapan di mana? Oh. Mak, kayaknya ya. Mak, kan wae lamun ngomong teu pae. Kalau sekarang tanya ibu dah. Tidak, hewan dilerokan ke rumah lagi ah. Soalnya di paraban mangguna, kering ngahakan ya doma. Ngaya aja ketemuran. Naon? Kalau supaya aku main babokannya. Ya peletkan kok ngadoran patin. Atau si pelaku itu pun ngagedean. Hah? Atau sudah gedean jadi. Ngalobaan kita ngaruktakan agalang na. Ayo saya tuh. Di banjuran masih bubuk kali. Masih bubuk. Hei. Ya. Iya. Karena cukup aing teh. Aku kapan asa teh daek bae lama yuk.
siya na. Isiti tapi kan kabulusan tuh. Boleh hanap na mangga jeruk kita ah. Jangan lupa di sakit kan sakit. Dan kita mana ngabai pun. Jadi kamu iba ko lang kita mana. Untuk kami ini na. Jangan lupa rumah kita. Oh iya pala kita bahan dito mo. Karunya abah mata pa yun. Oh iya iba ko lang yup. Mangyan na. Ang dagang kami ito sa tuloy.